Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yako ni nani? Rafiki yako ni nani? Umezungukwa na watu wa aina gani? Marafiki zako ni watu wa tabia gani? Marafiki zako ni watu wa aina gani? Watu wenye mitazamo gani? Je, ni watu wanaweza kusimama nawe kwenye kila hali? Je, ni watu ambao wanaweza kusimama nawe kwenye kila furaha na kila huzuni, kila mapito? Wanaweza kusimama na wewe? Umewahi kuwachunguza marafiki zako ukajua ni marafiki wa aina gani? Wapo marafiki wa aina tofauti, lakini marafiki wachache sana wanaoweza kusimama na wewe kwenye hali ngumu, wakasimama na wewe mpaka hatua ya mwisho ya ushindi wako. Tuna aina ya marafiki ambao wametuzunguka, na hao ndio marafiki wengi sana kwenye maisha yetu, ambao ukipiga hatua yako ya kwanza ya mafanikio watakupigia sana makofi. Watakupigia sana makofi na wataonyesha wamefurahi sana. Lakini wakati unaendelea kupiga hatua zako za mafanikio, wakati unaonyesha ile consistency ya mafanikio yako, watapunguza kukupigia makofi. Lakini ukiendelea zaidi kuonyesha consistency au kuonyesha muendelezo wa mafanikio yako, chuki itaibuka ndani yao, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kujiona kwamba yeye anastahili zaidi ya mwingine. Kuna ubinafsi fulani huko ndani ya mwanadamu, kujiona kwamba yeye anastahili kuliko mwingine. Kwa hiyo sio marafiki wengi sana kwenye maisha yako ambao umewakumbatia wanaweza kufurahi kwamba wakuone wewe ukienda mbele zaidi yao na wakafurahia. Wengi watakuchukia, wengi wataibua chuki, wengi watakuacha. Lakini Biblia inasema yupo rafiki anayeweza kuambatana na mtu zaidi ya ndugu. Huyu ni Yesu. Yesu anaweza kupita nawe kwenye hali zote. Yesu anaweza kufurahia mafanikio yako. Yesu anaweza kupita na wewe kwenye huzuni yako. Yesu anaweza kupita nawe kwenye maji mengi ambayo yanaweza kukugharikisha, lakini yeye anaweza kukuvusha kwenye kila hali ngumu. Yesu anaweza kukuvusha kwenye maisha yako, na kwenye kila furaha yupo kufurahi pamoja na wewe. Je, wewe rafiki yako ni nani? Na kushauri leo mchague Yesu awe rafiki namba 1 kwenye maisha yako, kwa sababu huyo ndiye rafiki anaweza kufurahi na wewe, na pia ni rafiki anaweza kuhuzunika pale ambapo unapitia kwenye eneo ambalo linaumiza maisha yako. Mchague Yesu leo awe rafiki yako. Mpe nafasi ya kwanza Yesu awe rafiki yako, sababu huyu pekee ndiye rafiki ambaye hataweza kukuumiza. Atakutia moyo kwenye kila hali na atafurahia mafanikio yako. Shalom.